Hujik Manipur ki situation habdi social issues, political issues, adagi tongan ba issues me am se tona yam gre aduga lairiba hujik Manipur Pradesh Congress Committee ki maikei de giti koi handak lairiba MLA su honorable MLA manga khaktani then koi gi lairiba tongan office bearers in Congress ki mayam leaders mayam si tawrakanda Manipur ki situation se akoi very much akoi gi yamna serious hoina akoi si lowi aduga akoi gi matam gi lairiba hujiki santi raksa gi matang sida Manipur Pradesh Congress Committee na sauba suggestion adagi tongan ba national ki leaders sing India bloc ki leaders sing even the Prime Minister Home Minister of the BJP masida su ko yam highlight memorandum kaya pidana Congress ki apagi party ki side ki yam kan tawe ado hoji phawda adai lairiba law and order ki adagi santi lagna bagi wafam se masigi matang da central government amasung state government ki BJP ki laiba singsina yamna serious hoina lawda bodona koi wi aduga awata di akoi gi 13 akoi gi February sidagi president rule lakhi badagi diko masigi kitang akoi kamna ba hona ba mayam sibidi lepre aduga hoji phawta koi free movement leitri then adagi pochai mamal tangba essential commodities sing adagi tongan ba sectors sing education adagi social welfare schemes sing pura makti koi paralyzed tawraga lei financial position su asoba crisis koi ui lei adagi budget ki hoji chathariba Manipur ki parliament da Manipur ki president rule tawrakanda leiraba matu di parliament da koi ki khana kare adi ngarang ngahan koi budget pass tawre koi ki budget ki size rupi then adagi lairiba relief camp singi kaitoi ba 500 something khara adusu akoi maduna bu kari tawni aduna hojik IDP singi problem yamna sauna lai aduna masigi si chief secretary government of Manipur na PK Singh laukom badu December bo manungda IDP sing loini haibasi akoi asa ude adagi concrete road map ama hoji phawba laukom badu first phase gi akoi loi kare hoji phawta hani position da dum lai aduna budget si su achauba factor amani then adagi hojik ngarang han GST gi amendment bill pass tawre then adusu akoi gi mainland India Delhi ga Manipur ga GST akoi gi lawbagi chang si kamai na man handoino masi achauba soiba mana para singta akoi gi or become poorer lairaba sini hena lairaba ina kunba sing hena ina kunba sigi wafam do adum tongan ba budget ki adagi kaithoi ba senfam development ki program ba khoi adum asam ga changdam noroga di lot of difference adagi then GST ki lairiba issue mayam jina khoi Manipur sing city yamna waba film de laini aduna masi handak budget ki dusu khoi pende adagi khoi oppose tawi maramdi lairiba Manipur ki situation adagi lairiba khoi ki geographical position adagi Manipur ki lairiba mayam hojik present crisis masina markan the special attention simati Bharat Sarkar BJP lengak sina lawdi hai simbi budget itself masina sudum lawi then adagi crisis ki matang sida su hojik phawda akoi ki political will leitaba president runa muk thataruk sangdo e masisu akoi pamde maramdi Praja ki right leite Praja ki complaint adagi tabinable leite hojik aduna masisu akoi pamde aduga 60 members laibda hujik 54 lai BJP ki alliance da adu hujik sarkar simbang amde adai sarkar simbang amtaba haibasi law and order sungam daba sarkar simba sungam daba adai administration su laitaba adai ki financial development su laitaba adai ki tongan ba development work su laitaba kari asa tawningai lai we don't have any expectations from this government hujik si Manipur se pura lengak laitabadagi aikoi gi health ki facility piri bisisu Bharat Sarkar na piri ba akoi gi Prime Minister gi health ki facility sisu ajana phangde auji akoi gi Manipur gi the health card pai basing se masi hospital sing se loina akoi location bide regard tawde adu accept tawbide then adagi amuk PM Kisan ko
मसीसु अचौब इशू ओइरिबा हौजिक एफसी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अखोइगी किसान कार्ड से पीएम किसान से मसीगी मेंबर से 5 लाख सेमजलुरे लौमी लाख मंगा सेमुबसिना मरम ओरकांदा लौमी अमसे मसी लौ परि खर लेगदबनेबा अदु लाख मंगा सेमजलुरे देन अदु हुजिकी रेशन कार्ड पाइसिंग लोई कगलकदोरे देन अदु रेडी फंगिबा नफसागी चेंगसिंगसिसु फंगोइदोरे अदुना सेप्टेम्बर भोक मनुंगदा पीएम किसान कार्ड पाइरुबा मी खैसे लोइना चेंगदगी डिलीट तो हाइरे देन वारी बसिते एडमिनिस्ट्रेशन सोइबदगी किसान कार्ड को लाख मंगा मणिपुर दो ऑफिशियली लेरिसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज तौरसि लाख अमुक्तने अदुना अचौबा फ्रॉड अमा अचौबा स्कीम अमा पैसा मयाम लूट तौबगी इवन अखोइगी सिदा लेरिबसिना होजिक सोलैबना लाइरबा प्रजा मसा खंगदना पीएम किसान कार्ड सागिबा मयाम सिंग इनरोल तौगिबा मयाम सिंग चेंग फंगोइदोरे देन इट्स ए ह्यूज लॉस अचौबा मांगजबा लाए अदुना अमुक मधु किसान कार्ड ती मुक्कागा नफसा कार्ड पाइननबा रेशन कार्ड पाइननबा होनबता ngasai amuk paisa mayam karor changdore madugi verification re-verification tawo khotpa. So this is the whole system that we are facing, we are experiencing under this government. It is totally failure. Alna haujiki laiba position sida Manipur yam war prajasi. We don't have any expectation from this BJP government.